Munasqa hermano, hermana, allin hamusqa kay programación Yachay Wasi Escuela Sabática nisqa. Masqa kusikuywan tinkunakunchis kay qanchis leccionwan. Maypitaq nisan ichari llaqtanchis hanaq pachapi kasan. Ari, kay semana apóstol Pablo yachachiwarqanchik imaynatataq allin cristianos hina kawsakuna tiyan kay hallp'api. Imaynatataq munasqa hermano tukuy creyninchikqa maypitaq kasan kay hallp'apichu churasqa o manchayqa hanaq pachapichu. Tukuy cristianos, allin cristianosqa Tata Diosqa qowanchik aska privilegiosta ichari akamuspa bendicionesta kawsayninchikman. Sin embargo, munasqa wawqimasi responsabilidadesta qowanchik Tata Dios. Allinta kawsakunapaq, predikanapaq, sumaq testimonioyuq kanapaq kay pachapi. Chayrayku yuyarichiwanchik kay semana munasqa hermano, hermana, hallp'anchikqa llaqtanchikqa hanaq pachapi kasan nispa. Chayrayku allin hamusqa kay qayarinapaq invitaspa kayki k'umuykunata yachayta mañarikuspa kasun Tata Diosman. Diosnita tay, masqa kusikuyniyu kanman hamuyku kay p'unchaypi. Yanapawayku Señor, yuyayniykuta kicharispa, sumaqta yachayta Señor hap'inaykupaq palabraykimanta. Espíritu Santo ikitat akaykamuayku Padre Santo, allinta chay yachasqaykutta noqaykupis llank'arinaykupaq kay hallp'api. Hamunayki qayllapiña Diosnita tay, chay kusikuywan suyayta munayku kay p'unchaypi. Chay favoresta noqayku mañarikuspa kayku Jesucristo qowayki sutinpi. Amén. Munasqa hermano, hermanay, ajinamanta noqanchik kay semanapi repararqanchis imaynata tukuy runas mask'aspa kanchik ejemplota. Ari, ejemplota hap'ita munanchik runa masinchikmanta, tal vez ima político kasan, tal vez ima artista pita riqsigi, hanqay hina kasqa chay runa, chay warmi, chay kikinta noqapis kay munani, llamp'u sunquyuq, misk'i parlayniyuq, waturikuq, chay hinata noqanchispis deseanchik ichari, pero rikuchiwanchik apóstol Pablo pi astawan hatun ejemplo kalman noqanchikpaq. Chayrayku kicharispa kasun Diospaq palabranta. Maychus kasan kay Filipenses capítulo 3 versículo 17, 18 y 19. Nisana hinata munasqa hermano, hermana. Hermanos, noqa imatachus ruwani, chay qankunapis ruwallaychikpuni. Qhawaychiqtaq pikunachus noqayku hina allinta kawsakuqkunata. Imaynatachus ashka kutista nirqaykichaqllapuni ajinallatataq kunanpis watejmanta waqaspa nillasaykichiktaq. Ashka qhawasasqankuman rikuchinku Cristo cruzninpaq enemigusnin kasqankuta. Paykunaqa wiñay chinkayman risanku, imaraykuchus paykunaq Diosninkoqa aychayuq munayniyuq kanku. Enqayta ruwasqasninkuta ruwanayqankuta sonqosninku kay pacha imasllapi mask'aspa kasan. Munasqa hermano, hermana, kaypiqa en primer lugar apóstol Pablo nisawanchik ejemplo kayman noqapis. Imaynatachus noqa ruwasqani chay kikillantata qankunapis ruwaychik. Chantapis kaypi advertencia apamun hermanos, porque nini wakinkunaqa enemigos cruzpi hina kanku. Enemigos mana allin runas hermanos kayankutaq nispa. Chayrayku waqarikuspa noqaqa qankunaman nillaykichiktaq watejmanta qhawarikuychik Tata Diosta nispa. Chaymanta ningi chay imaynatachus allin ruwasqaykichik chay kikinta ruwaychik, porque k'ayamincha Jesucristo kutimunqaña allinta rikuspa kanqa. Pero chay enemigos hermanos mana allin runas ningi chari paykunaqa chinkay wañuyman rispa kasanku, enqayman risanku kawsayninkuman, porque kay aychayuq
aychayuq kawsayniyuq hina paykunaqa munanku kay hallp'ata. Entonces, hermanos, hermanas, noqanchikqa siguiy munaspa ejemplota chayqa qhawana tiyan patata. Jesucristo qhawana tiyan, porque payqa en primer lugar kasan sumaq ejemplo noqanchispaq. Chanta reparaspa kanchik kay trimestre ichari, imaynatataq apóstol Pablo kalman ejemplo yataq. Kawsaynin, parlaynin munasqa hermanos, karqaninmi producto tatanwan parlarikusqanmanta, kawsakusqanmanta. Ajinakusqa kawsakuspa karqa Señorwan. Entonces chay kikinta noqanchispis ruwana tiyan kay hallp'api. Artisunman tariyta ari, runa masita pikunachus orientariwasunman, ejemplo kalman noqanchispaq ari munasqa hermano. Pero ama qunqaychu, si kay runa masiyki k'ayamincha imapipis equivocakunman pantakunman chayqa, entonces ama laduyaychu iglesia manta, porque en primer lugar ñawisninchikqa kanantiyan Señor ninchikpi. Ichapis runa masinchikman churasunman tukuy creeninchikta chayqa chinkapusun, laduyapusun tata Diospaq wasinmanta. Ichari ñawpaqman taskirikuspa munasqa hermano hermana, lección de escuela sabática parlariwanchik maychus kasan nispai Señor pi qankunaqa sayakuychik nispa. Imayna kalman kay Señor pi suyaspa kawsakunari, chaypa ñawirispa kasun Filipenses capítulo 3 versículo 20 nin ajinata. Noqanchikri hanaq pacha llaqtakuqkuna kaspa kanchik, tukuy sonqo suyarisanchik salvanawanchik Señor Jesucristo hanaq pachamanta hamunanta. Payqa kay pisi kallpa wañuq cuerponchikta wajinaman kutichenqa, paypa may sumaq lliphiq cuerpon hina kananpaq. Chayta ruwanqa mayqan atiywanchus tukuy ima kamachinin churanqa chaywan nispa. En primer lugar, hermanos, sumaqta Señor dejawanchik clarituta, sut'ita ichari ch'uwitata nisan. Noqanchikri hanaq pacha llaqtayuqkuna kaspa kanchik. Niyta munan kay hallp'api maypichus noqanchik tiyakusanchik chayqa mana noqanchispatachu. Tukuy ima conseguisqayki wasi, auto, hallp'a, wasiyki ukhupi heladeras, refrigeradores, cama, tukuy ima chayqa munasqa hermanitos, mana nimata apasunchu, porque kay hallp'api thutakunqa. Imata entonces apaspa kasun hanaq pachaman carácterninchikta nin tata Dios. Ruwasqanchikta munasqa hermano hermana. Entonces, imaraygu kay kunankama hap'ikusanchik wasinchikmanta, imaraygu hap'ikusanchik hallp'anchikmanta, waqaspa kasanchik wasinchikmanta munasqa hermano. Si kay mundumanta dueño pikasan tatanchik ichari Señor Jesucristo kasan munasqa hermanos. Chayman hinata k'amikuwanchik. Sichus qankuna onqoyniyuq kaykichis yakiniyuq chayqa nin, payqa nini pisi kallpayuqkunata cuerpontaqa sayarichenqa, sumaq lliphi cuerpo hina kananpaq payqa tukuchenqa. Ichapis kay mundupiqa tiyan wañuy, onqoy ichari cuerponchik tal vez desfallecesan munasqa hermano. Nita hampi kanyachu, doctorespis nisuykiña, mana remedio kanchu. Entonces, llakiypichu kasaq? Mana. Señor Jesucristo nillantaq kay palabrampi ichari, payqa niwanchik lliphiq cuerpo hina kanankama sumaq kallpayuqta ruwawasun. Chayta ruwanqa mayqan atiyninwanchus tukuy imata kamachinman hina churasqa kanqa noqanchikman. Entonces, hermana, ichapis parlasani, hermanituma, runamasiman, pichus onqosqa llakiniyuq kasan, manaña kusikuy esperanza kanñachu. Sin embargo, Señor mosoq yachenqa.
Señor, nincheqa atipaspa carga wañuyta, ichari, entonces mozos causaita noganchikmanpis haywawasun munasqa hermano hermana. Hampinchis pay kanga, mozos cuerpota entregawasun, chayraygu noganchik sayana tiyan, Señor Jesucristupi. Ñawirispa palabranta, mañarikuspa, arrepentikuspa, mask'aspa voluntadninta sapa p'unchay. Testimonio hina noqaj kawsayni kanantian tukuy runamasipi. Esforzakuna uchiquitatawan hermanos, porque Jesucristo hamuynenqa qayllapiña kasan. Ichapi sufrisanchik, ichari ñak'arisanchik, pero tata Dios qowaspa kasun mozo cuerpota k'ayaminchaqa. Manaña ay nanay kanqañachu cuerponchikpega. Manaña queja kanqachu munasqa hermano hermana cuerponchikmanta. Payqa mozoq yachenqa. Ñawpajman taskirichiwanchik ichali lección de escuela sabática. Parlariwanchik nispay kusikuychis tataygichikpi nispa. Chayray kunin ajinata kay libro de Filipenses capítulo 4. Hermano, hermana, niwanchik versículo 4 al 7 nisan ajinata. Señor pi kusikuychikpuni nispa. Kusikuychikpuni Señor pi. Uktawanpis yapaykamusaq nillaykichiktaj. Kusikuychik nispa. Tukuy runas yachakunku k'acha kasqaykichikta. Señor qayllapiña kasan. Más lindo carga apóstol Pablo munasqa hermanuy. Payqa ñak'arisarqa cárcel ukhupi. Mayachanchichu imananayniyuqchus kasarqa. Pero payqa waqarikuspa. Nisarqa tukuy Filipensespaq llaqtamasisnima nisarqa. Kusikuychik. Gozakuychik tatanchikpi. Uktawanpis nillaykichiktaj. Nispa payqa. Ama imamantapis phutikuychikchu. Astawanqa Diosmanta mañakuspaqa imatachus munasqaykichikta mañakuychik. Tukuy imamanta graciasta qollapapuni. Hermano, hermana, importante tata Diosman mañarikuy ari. Imatachus munasqaykichikta payman willaychis. Payman cuentaychik. A veces aycha runas hinaga. Primerota mask'asanchik kay mundupira ichari qolqechu faltawan mañarikusanchik runamasinchikmanta. Imapis faltawasan haya rogasanchik runamasinchiktaraj vecinonchiktaraj. En primer lugar nin palabranqa mañarikuychis tata Diosman. Imatachus munasqaykiqa pay qusonqa mañakullaychikpuni. Pero gracias ta gospayapuninis munasqa hermano hermana. A veces mañakunchik ni gracias kanchu siminchikpi. Mañakunchik ni gracias tatayqa qhawarqamusqayki uyarimusqayki nillanchiktachu. Chayraykunin mañakuychik pero gracias ta gospayapuni Señor nikichikman nispa. Chantar Dios chaymana unanchay atina songo tiyakuyninta songos nikichikman churanqa. Chaytaq songoykichikta yuyaynikichiktawan qhawaychanqa Cristo Jesuspi nispa. Munasqa hermano hermana, runas qhawaspa kawsayninchikta qhawaspa kanqa tata Diosta. Chayman chayana tiyan. Aska trabajunchik ichari. Sin embargo, noganchik chikamanta askasun tata Diosman mañarikuspa tukuy humildadwan chayqa seguramente chayaspa kasun kay kawsayman. Difícil kasan munasqa hermanos paz tranquilidad kay tiempo tarita. Sin embargo, Dios churanqa chay paz chay allin kawsayta songonchikman. Kay mundupi masca sufrimiento tiyan ashka. Sin embargo, tata Dios noganchiktaqa watesmanta mosoq kawsayta qowaspa kasun.
Ñawpajman tasquirispa lección de escuela sabática nillawanchiktaj munasqa hermano hermana. Allin kajta yuyaychaychik nispa. Allin kajta niwanchik. Filipenses capítulo 4 versículo 8-9 nin ajinata. Kunanqa hermanos, kayta nikichik, kay imaspipuni yuyaychaychik, tukuy chega kahpi, tukuy allin kahpi, tukuy chegan kahpi, tukuy ima limpu kahpi, allinpaq qhawasqa kahpi ima, sichus, sumaq kanman chayri, hatunchanapaq hina kanman chayqa, chay imaspipuni yuyaychaychik nispa. Aska importante kay kasan munasqa hermano hermana. Si kay tukuy ima allin kasan chayqa, allin limpu, allin kaq, tukuy k'acha kaqpi chayqa, chayta ruwaychis. Mana chay kasan chayqa, saqena tiyan. Si mana limpu kasan, llanni chayqa, saqenay tiyan chay huchata. Si kay ima hucha, ch'ichichawasan sonqoyta chayqa, entonces saqenay tiyan. Si mana k'acha digno, kasan ruwayni chayqa, saqenay tiyan munasqa wawqimasi. Sinoqa ruwasqay, parlasqay, mana limpuchu, mana allinchu tata Diospaq ñawinpi chayqa, saqenay tiyan chayta. Porque chayqa mana glorificanchu tata Diosta. Porque chayqa hermanos, mana wiñachiwanchikchu cristiano kawsaypi. Ajinata nin kay versículo 9. Noqamanta yachaqkunaqa hap'isqaykichikta, uyarisqaykichikta, noqata ruwayta, rikuchiwasqaykichikta ima ruwaychik. Sonqo tiyakuychik, Diostaq qankunawan kanqa nispa. Hermano, hermana, si noqanchis reparanchis, leerqanchis ñawirirqanchik, apóstol Pablo kawsayninta chayqa, noqanchispis chay kikinta ruwaspaqa, ruwaychik niwanchik apóstol Pablo. Siqan mask'asayki ejemplota runa masita kay hallp'api chayqa, ichapis matariykichu. Si tariyki chayqa, entonces mañarikuy tata Diosmanta, ñawisniyki paypi churasqa kananpaq, k'ayamincha, runa masiykita ejemplota hap'ispa qanqa, ima huchayuqta tariyki chayqa, ama culpaychu señorman, iglesiamanta apartakusqaykita. Ama culpaychu entonces ma ofrendasqayki ma diezmasqaykimanta, ichari, porque aycha runasqa, a veces ñawinchistaqa churanchis runa masinchikman. Decepcionakuytawan ayqepunchis tata Diospaq yayninmanta. Entonces machay allinchu kasan. Apóstol Pablo sumaqta niwanchik, allin kaqtin chayqa siguichis, mana allin kayqa saqena tiyan. Por último, hermanos niwanchik ajinata, Filipensespaq wakichisqanku ofrendamanta nispa. Apóstol Pablo kaypi nisarqa, anchatapuni kusikorqani, Señorpi qankuna uhtawan noqamanta yuyarikusqa wayqaykichikmanta. Yachanitaq noqamanta mana qonqakusqaykichikta. Chaywanpis mana atisarqanichikchu imaynatachus yanaparinaykichikta. Chaytaqa mana pisiwasqanraykuchu. Mana chayqa yachasqa kani, imayna kasqaypipis sonqo hunt'asqa kayta tiyapuwasqanpuni nispa. Cárcel ukhupi kaspa apóstol Pablo, payqa yakiniyuq putiniyuq kasarqa ichari, pero sonqon t'ikarisqa, porque yuyarisqa ichari, qankuna yuyarikuwaykichik noqamanta. Chay noqaqtaqa kusikuyni, chay noqaqtaqa tukuy kallpay kasan nispa. Hermano, hermana, noqanchispis yuyarikuna tiyan, pikunachus apawarqanchik iglesiamanta, noqanchispis sonqo t'ikakuywan tata Diosman graciasta qoni, ima llakipipis putikuypipis kawsasanchis,
pero paymanta hap'ikusun chayqa chay llaki, chay onqoy ma valorniyuq kanqachu noqanchik kawsayninchikpi. Al contrario, noqanchikqa chay kusikuyta tarispa kananchik tiyan Señor Jesucristupi. Imayapipis tarikuspa atipayta atipasaqpuni nerqa apóstol Pablo. Kallpa chawaqni Cristupi kasqan rayku. Ari, maypi noqanchik kallpata tarispa kasun Jesucristupi. Pi noqanchikman llanninta rikuchiwasun inti hina k'anchanqa Jesucristo munasqa wawqimasi. Payllapi ichapis kay mundupi watejmanta nisaygi matarisunchu runamasita maychus k'anchayta hinata. Pero ejemplo kasan Señor Jesucristupi. Yuyari kan munasqa hermano hermana. Hanaq pachapi hallp'anchik kasan. Chay llaqtanchis noqanchikpata. Chayman hina esforzakuna trabajana munasqa hermano hermana. Mana kay mundumanta nima apasunchu solo carácterninchikllata. Chayman hinata Dios mas kasasuyki kanta kawsaynikita payman haywanaykipaq. Chay yachaywan saqespa kasayki munasqa hermano hermana. Ayamincha watejmanta tinkunarikullasunta ichari ama faltachu suyaspa kasayki.